ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगबो मसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनः सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 53 शुभ एपिसोड की वाहंग हंगजरी। वाहंग अदुदे वीकली जर्नल अमदा राजनीति का मरी लेनबा आर्टिकल अहम इरुबगिदमक महात्मा गांधी बो इंग 1919 की मार्च 10 की नुंगथिलदा मतम मदुगी ब्रिटिश गवर्नमेंट न फाखी। हाइरिब जर्नल अदुगी ममिंग करी कवी मदुगी पब्लिशर न कनानो। The question is, on the evening of March 10, 1922, Mahatma Gandhi was arrested on charges of sedition by the British imperialist government for writing 3 politically sensitive articles in a weekly journal. What is the name of journal and who was the publisher of the journal? Aikoigi email address AIR Imphal News quiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirau. Mamangi irai numita quiz program asigi 53 suba episode ta hangjakiba wahang. Alipur da bomb pokhai khibagi case pu mapung oina thijaliba DSP Khan Bahadur Samson Alambo English masapan taragi January 13 da Kolkata High Court ki corridor da nomaina kaptuna hatkhiba freedom fighter adu kanano. Wahang asiga chumba paukumdi Birendranath Datta Guptani haibasini. Khwaidagi hana chumba paukum pirakhiba miyoi ahum khangatchare makhoi singadudi ahanba winner na Naran Konjin Mayai Laikai Yailan Thaunaujamni. Aigi Ming Yailan Thanaujam Naran Konjin Mayai Laikai Degini. I class 8 Kazari AIR Imphal News Unit Amadi Art and Culture Anina Sinbiba Azadika Amit Mahasab Tazaba Yamna Nungaizai. Satra Khoidadi Kanabusu Yamna Pangzai. Manipur ki athauba singi warisu taba phangzai AIR Imphal News Unit amade Art and Culture anibu thagachari. Ani shuba winner na Kwakta Ward number 7 dagi Muhammad Aslam Khan ni. Ahum shuba winner na Khetri Bengun Mayai Laikai dagi Mosina Raji Khanam ni. Winner singda congratulation pijari. Loichalakpada ngasi ki 53 shuba episode ki quiz ki wahang amuk hananing singjari. Weekly journal amada राजनीति का मरी लेनबा आर्टिकल अहम इरुबगिदमक महात्मा गांधी बो इंग 1919 की मार्च 10 की नुंगथिलदा मतम मदुगी ब्रिटिश गवर्नमेंट न फाखी। हाइरिब जर्नल अदुगी ममिंग करी कवी मदुगी पब्लिशर न कनानो। The question is, on the evening of March 10, 1922, Mahatma Gandhi was arrested on charges of sedition by the British imperialist government for writing 3 politically sensitive articles in a weekly journal. What is the name of journal and who was the publisher of the journal?